Ayinangivele mina guys ngiyavuka sekuseni lapha ningamangali ningibona ngilele ngezigubu eziyi-50 phela ngijwayele ngale mkhukhwini yesesa amakhaza ngiwasaba mara manje kumele ngicale ngiphungule lapha ezigubeni amakhaza aseyakhambile evingivek phela la malanga lawa kuyachisa yo ngesesa sengikhona ukugcoka iveste from ekuseni until entambama and ngibone enye iposter lana kuma-social media ibhizi yeseculator bathi lehlobo lele siyekile kuzabe kushisa blind i-temperature izaba hamba lapha kuba 50 degrees celsius and ngethemba vele ngempela ukuthi kuzabe kuchisa yo ngesesa phela la malanga lawa mangivuka sengikhona ukuvula amawindo bomalastinyana bengingawavuli nokuwavula amawindo behlezi avaliwe sesikhona nokushaya amashoti lapha yese sisamabhodi yakhijame njani lapho sakhumbula amaqala unyaka wena wathi uyojima totot namuhla ujima ngani yazi kunomuntu obhadala ijim every month mara akasalibhade nyawo lakhe ejimini omunye loko wayivikeliwana after that azange aphinde abuyela mina vele le nto le nokujima uma ngabe userious vane ngifuna umuntu aqala egrawundini wangazibona ukuthi no-egrawundini ucommitted yayo everyday then ungahamba kuyobhalisa ijim mina ngathi ngiyayiqala ngiyayizamazama lapha egrawundini yese singaya 2 days mfana manje aqamba ngenzani ngavela ngabona ukuthi yese sentolweni yokujima kahle kahle akusiza izinto zami umngane wami usithesha usebenza ejimini lapha ngelila ngahamba ngomvakashela ngadazini ake ngigijime kule treadmill ngibona ukuthi sikhipana yo ngezwa ngathi isifuba siyadabuka ngathi no more ukayiza wami uPatrick unezinsimbi zokujima lapha atendodekela lento yakhe kuye egrawundini ozalana kimi sizojima ngaya one day ke nalapho ngathi no more yabona ukujima ngezinsimbi lapho uzibuya kakhulu mfana ngifuna ukukutshela manga yes singezwe imsipha yami ngangabele strong ngihluleka nokukilo emara niyazi le number lena ngiyishaya lana mfana yes le festive lena mfana beyimnandi kakhulu yes ama-slay queen asabizwa ngabo mistress ngenkathi zama-90s mfana before akhala ngama-back pains namadolo ngiyakutshela mfana astropes yabo bekuyi konje bathi nento leya isarita bese kulaba bebaphuza imila ke namaphuza imila abotshela kakhulu njengalekeke lena ephuza icorona manje ayimsho loko niyazibuza ukuthi lo muntu lona loko driver kangaka akasitsheli nokuthi yaphi ngithi yazi nathi ngishaya around apha etown fast ngizwe bathi ibusto useyivula ibrand asho ngishona khona ngiyazibonela mina self mathupha maybe nama ngifika lapha bangangibamba ngelonyana ye-1.5 ephela ibhedi yakamshana seyisondela so ngifuna umthengela ibhayisikili angisho lo yimoshile isitulo simoshakele sekusele insimbi kuphela ngisakhuluma ngalapha ematayireni yese sigedla fucked up ama-iron akhona wonke aweli phansi phela le time sisenegate le-30,000 yese somshana bekathi nakabona abantwana bandlula lana bavulela igate angisho iphine lela gate bekayazi so yalela kayazi-ke mfanele labantwana laba bekabangenisa abadala bavele bahlalele le bhayisikili iphuka nani niyazibonela bese sengiphakathi inside ebranchini eboost loan lena elane emiddleburg banawo amanye amabranch ejoburg nase-witbank yazi heyi ngathi nase-rustenburg bazovula enye ngibone nenye lena kubomnaka moseswaziland yabona iboost loan expanda ke namanje ayifuni ukuthi abantu babe nezinkinga zemali bagcine sebayokulekela bomashonisa laba abashaya ngezibhuku nanginomali mami naye lapho uzofuna amashumi basho inkomo zakhe zilambile lena emaplasini yese so agast uwesi-ke makuwuye phela kwenyanga ephathisa abafuyi istress kakhulu-ke lona anytime nomlilo ngawubona utshe inarha yoke iphela and emayo agast mfana umlilo mawusho ugijima strong yese siyazi lewe umlilo unespeed ngakhona ungashiya ne-GTI umlilo ungasuka la ne-Middelburg uzohamba uyophelela le e-Rustenburg lokhu uyavuma and ngiyazi ukuthi bakhona abazongiphikisa lapha kuma-comment badayi malume kamshano namanga lento ikhuluma ngomlilo ayenzeki yeyi iyayenzeka nini uzibuze nokuzibuza kahle kahle lo mlilo lona-ke uyecenjani istrada usha uchubeke ngayo ayi mali mambasha bama-approva lapha within 24 hours imali izabe seyireflectile lapha u-account iboost loan ingichazela lokuthi imali yakhona uyithola very fast it's a same day cash loan mangabe nawe udinga imali lapha but ibranch eboost loan ayikho ngakini hayi ungawari mfana you can go to www.boostloans.co.za u-apply khona lapho uzitholele nemali yakho immediate uyayazi le nto lena yokuthi udle imali yakho yokugcina let's say une-500 bese mara kusasa uyothole 1.5 udayazi nathi ngiyidle le 500 mara mose kusasa ngiyothola imali yimi nomali mami-ke namuhla-ke mfana yabona siyathwalana sishona straight eBurger King cause siyazi ngasikudala imali evela kaboost loan izabe seyingeni yazi one day lana eBurger King funa ukuthi ngize ngejeke lapha ngifike ngikhela amakhokhu ngibeza ukuthi bazothini